malungin 12 mera local members elect dili kon malungin 12 mera okyak sangat gid ti kung tel ale di ko ay sa ngara malmal til 11:50 ay kita mo sel introduction al mo brek mo kita mo mura session gid sel malmal 12 kumal sulang. Mask.
Ali. Adang palungil suel. Merabe arokul ad. Ako ikan mo nga. Madaka na mabu raw relet. Ang palungil suel. Merabe klaad. Ako tagadoreng asulel la rubak kalios. Tial chils. Okman misulang. Mlemang limar kamamar tial installation session at 12 Color State Legislature. Makmos mo diesel mo wala urior ligiret tal installation session. Masel mo temporary rules and procedure lagi bom adapt tringi. Niyam le rules and procedures sem American 11 Color State Legislature lagi bom adapt tringin mo temporary rules and procedure tal installation session. Imamum lamot trako kalwa single kot talika karir kamam. Gil kot tal makasari kita kamam. Amo baka dul tial urior tial installation session. Ungul is el temporary rules and procedure ungela rule 1 C 1B Ingil ko tigil kama mamukadong tial installation session. Ngi legislator elect Rablu Raidid Olgril Che Yao. Mel all time. Olgiyo nga mo yudul morngi mutigingel era bo do mo tial installation session. Kung man misulang arogoy. Adios lol mo ng ngaltangat rigin. Malungil sueldo. Como el ser guru selem legot el introduction.
Silo ko ram, mlewale lang ko ram na ikaringarik. Tira ka lobo ka dito nga sing tribal moklo ko rin. Ramak albang ramay mo ikaringarik. Malungil 12. Merigi rogul members. Electo. Dire kal malungil 12. Almer kami rogul tukubet sel okyak sangar kamam. Luiti taal sang miu. Emle mga limar kamam. Ertial mal tukubet sel seringi sil kamam. Elngi 12 core state 12 core state installation session. Makmal merang asuli rogul. Aw era bodol mol mo. Yak dire kal mal molngit. Erigi rogul members elect. Wasa deng wargi da mo turned off. To sisil mo kami mal tukubet sel okyak sang kamam. Adeng war kami was LD mora silent. Maselo mula session. Hindi kalbol badera session. Dire kal malultuy resel rules of procedure ra 11 core state legislature. Il gibom adapting me rules of mam real 12 core state legislature installation session. Yang mal blakataklit mo cell installation session el SILS. Agirel longerul second Tuesday ra January. Maula dakil di bertiar el alrogui. Tagit sel mo SILS sel mama mo Marura installation session ako ma'am. Ramal mal 12 o'clock. Nga mo kadong tialblay. Into order. Madome seraklo ko rin. Dir kanya. Nga 5 minutes il madel. Dir ka tial. Si pamil nga nga umkura. So mil marul. Kamil. Toko bet sirok tiaksang. Magidil members. And si edel marul. Le seluera. Selomula session. Your staff. Amo dia ka lomays. Nga mo dia ka rod. Ora al silablay. Kung malm sulang, ya Dios lo maklangat nga tergid rawun. Ali. Hidrogul members elect ang adiral sa edong tialta me diral dim tsaka may kami kasi kung irogul mabuto start Mic test. Ali. Ngil tutaw the housekeeping announcement. Ventura Radil, ang anak ko si Ed, todo si del double door, at mersis kikal asimin ma Ventura Radil, ya Ventura sa alang anabitang. Ngari nga 2 minutes sa si ilaw spay kikidal time, taldo mo ulang madal sa dalawais. Sulang.
malungil suel berokuy. Mel al time. Akbo ko dit blay. El more order. Malungil total malungil suel ben merigid rokul. Members electo. Ngoya ka ngil el dadu ra drong alit. Ya tumtingin la sentia ka clear ko. Madya ka Sergeant at Arms Sergit. Real 12 Core State Legislature Installation Session. Ngulya ka ngil el dadu ra drong alit. Ya tamo akmo appoint. Rangel clear ka. Ra 11 Core State Legislature. Mangmo temporary clear ka. Ergith, Real 12 Core State Installation Session. El ngiamis misya or room. Dire kalau ya kau ngil do ra drong ulit. El alta makmo appoint Rarterul Rangers. El tir amo temporary Sergeant at Arms Sergit. Vertial Installation Session. Mangarnya Mr. Moigeha Kiok, el Senior Ranger, ma Lieutenant Perkins Ace Kikuo. Tiragi del terong, amo Temporary Sergeant at Arms Sergit. Real Installation Session. Di mo lang Sergit, el maintain adego room, Raal Selablay. Pamalm sulang. Sel domes ra atchen dargit. Adam lamor sel time. El gidro guy. Aong marang. Waseng gire de lo trugok gidra rubak. Rarogul tugol dorug. Makmutial teal. Emol ngi tra Father Rusk saburo. El ngi amo open ertial session ergit. Lobang akadebel lungu. Selbol mereka Father Rusk saburo. Yang morngi ya nasional andum ergit. El bol beskid amis kimiye berel. Ma Kirby Sikyang. Selbon yang lungu. Ya gulngit tra adro guim temodoor. Yang mo merekang lungu. Ya temelmol meldidor. Selbol mereka nasional andum. Egit as edel modong oklo. Komalm sulang. Madak mo ngawlaw ngumom sa Father Rusk saburo. Mong mamaskid. Opening prayer git. Real installation session. Adro guim modor. Po do darsia ang lungu edrel al sil sel girel tial momong mob esel muteletela kabelmen trablur oreor madabo dolulu rubakal dios lolaba rokuil kisi di ngaral dia kaulo bangalel kay rubanga mlaotaor kamam morarokuil belu keruba karakilsi malom semalamalt magitibel oil rubang lom kadong arang klem ulterkok kerkamam rakaw selbek kel kibe mongat mok rubanga eldalela kabalmen terkamam maklangar kamam agi keldibel ngalgem siungem tirikan milngil telmo adala ulbi lertial belu kolingiter karubang may keldemira aurelir el alsil sa kiol terko kertir kayo lingitar olela edolem maolisi malamsem lo makray retir kayo rubanga madangal kamam madangaya klisi maalit atamam magidi me rubanga ol terko kerkamam ol terko kraurelir tirkal musyungel oreor musyungel belaw direkel musyungem ulong ser tiraro kuil sils dibla oile rubangal lo babla kareng direk lo bangkela ay kel tokoel kay rubanga ulis akker kamam mauulo magi ade adame madangal kau ngil tokoya tokoera o mungul
paltigareng makaltang klausis pera dalong alam mogiway gigi derubangan morolel oli si irtirgal tinam la mangiltal mo musiungame musiungela apelaw lumol merubangan direk lo makraya kamamro kuil kaldibre al sils kamadangalia arangalela aklangara belaul kim albangar ngi agel bekal batangela karreor ma ser ikol terkok kamame oli terkarubang tibla oil malisi kamam maklamrang kamam malakari egi di multerkok kamam rakau lekyo marang raklisiem arole laula kerwim merubang ma edolem lo bang kamam lo makngal tengah tertial sils tirgal tiram siungem kamam mama mangeda ortir raw tial nyato gubetsel elureli direkal tiakal beot obrao kyol ngitir ga rubang mo polisi ertir kamtengay gero kuilon mamang lungo amaking maleo dar a Jesu Kristo ngyang alagem kel mga tare dalawang kem kau maedao reng tital Dios salmo orar balo I say Malam sulang Father Ross Saburo. El alta makulingit malmug te didor. Mog subes nga kang Miss Kimie Uegi ma Kirby Sikyang almom skit Apalaw National Anthem. Belaw lobak lisi era galulu elvim lang arengira rauwadal me mang mangal walwara imol balung el ngara el ngelarira alo makasa bodolegeta kakarun era balwa lola bablagarem madu arem belawa otila klengaragi bebodorur tabudun sakli Bodagay waragavaim logi ware edong at mokara vim lakote lama ali warangavel maklap kale logi wabuda amabalti gare Diyos mo makngal tangat rabeluma elvim ladig samara rauwadal me bas kamamakli am malamalta lo
Malmsulang. Uset mo tong okrokoy. Abotol mo mawelit. Yung malsukal di mo kong teal. Yung mo nga sulel. Speaker Alan Marbo. Ma-clear ko. Ra 11 Coro State Legislature. Tiram no sa ilko ngira appointment. Ra clear ko mong temporary clear kargit. Real 12 Coro State installation session. Diri kal malsukal ng teal mo nga sulel. Governor Regidor Orior, el Franco Gibbons, ma Director Jennifer Olgaril, el Mlogongay, Mlo Superior Tiral Terror Rangers, el Mlay, Matumo Temporary Sergeant at Arms, Sergit, Real Installation Session, Sergit. Hindi rin kalmalong tsukalong teal, himomere nga sulel, a Father Ras Saburo, el ngi, amle open teal session, Sergit, Bododakaroguy, Komiulo Buguk, Marutak, Maduro lo babuto, mabaltiga ring. Dire kal matsukal mo mereng asulel. Amis kimi uwegi. Ma Mr. Kobe, Sikyang, Rahman Langwil National Anthem. Madome sira relet. Yadam lamor sel adoption of temporary rules. Melal ta magulngit ak mega motion. Mata-adapt Sel 11 Coro State Legislature Rules of Procedures Bodos Peringi as a temporary rules Ergit na 12 Coro State Installation Session Second. Idim la second Tirgero gul kongay Ilduoy Omtok Adang lamangay Omalmsulang Adol mo mra atsendargit. Ya the morsel roll call of all roll call members electo. Ma el al time yak mo ontira temporary clear ko. Mang maruli self first del roll call. Regidro gul members electo. Maselo ko rirang claim. Mduoy malubak ang artyang. Temporary clear ko. Legislator-elect Jennifer Aguiwo, Ramdalai. Legislator-elect Richard Alonso, Raygalawhang. Oy, aknatyang. Legislator-elect Tivan T. Andreas, Ibukol Hamlet. Oy. Legislator-elect Milan Isaac, at-large Koror. Atyang. Legislator-elect Job R. Kikuo, Karamay Hamlet. Oy. Legislator-elect L. Tangas L. Mariur, Ngarongan Hamlet. Oy, Artyang. Legislator-elect Alons Moses, Marbet Hamlet. Artyang. Legislator-elect Mary Anderson Navayama, at-large Koror. Legislator-elect Jason Nolan, at-large Koror. Oy, Artyang. Legislator-elect R. Aledoy Omelao, Makati Hamlet. Oy, Artyang. Legislator-elect Tito Ringang, Marmit Hamlet. Oy. Legislator-elect Edwin Sadang, Mayuns Hamlet. Oy. Legislator-elect Huel Awas, at-large Koror. Legislator-elect Reinhard Silas, Ngarapsang Hamlet. Legislator-elect Kionorita Lams, at-large Koror. Artyang. Legislator-elect Francisco M. Uegi Jr., Ngarkaswal Hamlet. Legislator-elect Olgril Janyao, Edith Hamlet. Akngartyang. Speaker Pro Tem Yao, Arogo Legislator sa present, tangaring nga quorum. Omalmsulang yung temporary clear ko. Madang nga quorum. Regidro gul members elect. Mansi edan mo malmol mrawelet. Ertial ngiya 12 Coro State Legislature Installation Session. Matamorsel Atsendargit, number 6, appointment of temporary floor leader. Sel bodo Mr. Sel rules of procedure. Yung blakatak klase ngakal temporary speaker. Amot tutki. Ngel mo temporary floor leader git.
mo mangitigay rawrele dire al session installation session mel al time yak mo lingit mo appoint ra legislator elect at large Jason Nolan elngi mo temporary clear kargit coming temporary floor leader mo mal nga sergid mo martial session kargit floor leader. Sulang Speaker Pro Tem para appointment terkau malungil silver merkau begitu rokui. Speaker era do pora order of business sergi de tiguli de tal te alle de di bok recognize. Tirgel togubet sel okya kargi de rokui. El longoklo Wangela badari rasa buro ma Speaker Alan Marbo el longoklo lem. Madi poto recognize Vice President Madam Udo Sabaw Senior, madirek el former Vice President Reynold Oilo, atong oklo tira katangat-tangat Speaker Pro Tem padeliget rigidra bulur orior, mangguro lurum direk al ngartiang, lobang geder al sils, madirek al bumes nga niya Senator Karay Mariur, direk mel kuk to kobet silokya karatara member elect. Madi boktu giro kadibra recognize tira special guest tergid, edo lamol mara magsupes no lagi sa kandi direk nga niya lobang geder al tuta Senator Inapo. Malway senggung dolmol melmora order of business sergi de Speaker Pro Temp. Madbor agenda argid katangara item number 7 niya appointment tra Credentials Committee. Mang blakatak lagi tagi de rules serbo spe ringil temporary rules sergi del brura brere del alsils. Esil bor sel rule 1 ra section C ra subsection 4 en makaraalaw kao as temporary speaker el mo mokodongi a Credentials Committee e dire kan mongil titril tigel team el mo kadala Credentials Committee el time speaker ak may wala le korkao makamos mo de abre la committee e mo ay sige tigel mo kadal e misteri ra alir Speaker Pro Temp. Malam sulang temporary floor. Aware abok appointed tirgal mo dala Credentials Committee. Haladik tirgi programos medi aurol bolorungi. Tirgal 5 mo member tel Credentials Committee. Tirgi amo merit no. Tirgi rogul 17. Wase adamal mo tirak lagi rogul luul. A constitution rablur orior. Malsugo madamal mo otaw trogui gidel 17. En gidroguy el maod of officer gid en malmol mel es legislator rablur orior rel al 12 Coro State Legislature. Tirigel mo ra Credentials Committee ngaringi legislator elect Francisco M. Owegi Jr. Legislator elect Kionori Telams. Legislator elect Edwinor Sadang. Legislator-elect El Tangas El Mariur. Legislator-elect Jennifer Aguiwo. Engelmo Chairman Tel Committee, a Legislator Jennifer Aguiwo. Mal al time, yato por a recess. Yato mo mastiri at teal, Tirgal Credentials Committee, matumor mula relir. Eser adin mo merek, eto merek the report pack, mang mo siya malmol martial session ergit. Call to recess.
Back to order. Ildraulan Mora, floor leader. Floor leader. Sula Speaker Pro Temp. Order of Business sige Speaker di klutel Kuktimo recognize servir to bet silo kyak sa gargid. Kadamral kado masker ro guimang pwede tuwe do hindi kada atirar at hindi kan do dagi sa nga senator inabo ngagi del leital mas kaul. Aktire ke tagi del recess sige de Speaker Pro Temp peng no sikal gura masimilya krabla dire kal mulita madure recognize sa rubas. Kapir adal bal dire kal tulorgid. Ya malmol malgora o mel o siya lo siya at maselbuk ka bolsi ka do atrar adak tiri ka mo recognize til tom te ergide to recognize o kyak sangargid. Badolmol malmora order of business. El al time mit bor agenda kadangara item number 8 tanya adoption ra special committee report. Makmove makad-adapt ra special committee report 12-01. Itiang credentials committee report. Sige, motion ng nasirin. Di wala po to senkyo. Yak mo mesate al. Ngel chairman ng Credentials Committee. Mong mamaskid. A written report. Algirel tal Credentials Committee. Chairman ng committee. Malungil swell Balmoral Reclad. Malungil swell by Mr. Speaker Pro Temp. Ako teme kung teera kami tira credential. Ebo kurang asulem. Almis kamam tial malklon ngara al gamamamlo mokkorni. Aktira kara mo onit te Mr. Speaker. Mang akmo iwi tial report tra ma'am. Alto ko rang abard. Mang mob lakatak rarbek laat. Alwase a credential committee raw. Amlo mga mok raw relief. Lo follow a instructions raw. Edi ra ol tirak. Aw atamelala arablur orior. Mal dilungil basul yak mo iwil to rang abard. Sige. Matya Credential Committee Report number 1201. Speaker Pro Temp Yao. Your Committee on Credentials has completed its reviews on the qualification of all elected legislators. The Constitution of Koror placed 3 requirements to sit as a legislator. A legislator must be 25 years or older, a citizen of Koror, and a resident of Koror for at least 2 years prior to their election. With respect to the age and citizenship requirements, your committee finds that all persons elected as legislators in 2021 are at least 25 years of age and as far as the committee is aware, are citizens of Koror. However, your committee's inquiries have revealed issues with the residency of 2 persons elected as legislators. Divan Andreas was identified in 2018 as having been resident of the state of Irai for several years. In the intervening 4 years, the legislator Andreas is believed to have maintained his residency at a house in Irai. Legislator Andreas is not believed to have maintained his primary residence in Koror during the last 2 years. Similarly, Milan Isaac is known to your committee to have lived for many years in Irai. He recently constructed a new house in Irai. He is not believed to have maintained a primary residence in Koror during the last 2 years. No court case has ever determined the meaning of the residency with respect to the Koror State Constitution. However, the legislature legal counsel has advised that with respect to the national constitution,
Ngirturong versus Palau Election Commission 20 ROP 74 2013 conclusively determined that the residency can mean that a person maintains a home in jurisdiction. And sometimes stays in it. Both Andreas and Isaac maintain family homes in Koror. And it is believed that they sometimes stay in those homes. Given these facts, if, quote, residency in Koror State Constitution is interpreted in the line with, quote, residency in Republic of Palau Constitution, Andreas and Isaac are residents of Koror. Furthermore, your committee notes that Andreas and Isaac were elected by the people of Ibul and Koror, respectfully. Given that the definition of residency is in the Koror State Constitution is ambiguous in light of the National Constitution's definition, your committee finds that in this case, the choice of the people should be upheld. Your committee notes only that the 12th Koror State Legislature should consider defining the word residency for elected officials during its term. With respect to all other persons certified as elected by the Palau Election Commission, your committee finds that they are all 25 years of age, believed to be citizens of Koror, and believed to be residents of Koror. Your committee further finds that Andreas and Isaac should be considered residents of Koror in the absence of court case-defined residency. Within Koror State Constitution are 25 years of age and are believed to be a citizen of Koror. For this reason, your committee recommends that all 17 persons certified as elected by the Palau Election Commission be confirmed in their membership of the 12th Koror State Legislature. Respectively submitted by Legislator Jennifer Aquio, Chairperson, Credentials Committee, Legislator-elect Edwinor Sadang, Member of the Credential Committee, Legislator-elect El Tangsel Marior, Member, Credential Committee, Legislator-elect Honorita Lams, Member, Credential Committee, Legislator-elect Francisco Uwegi Jr., Member, Credentials Committee. Mr. Speaker, kaya report rakamam alhimuluryo ol tobadalhi almerakaw maarangale lablayra olvira abalur orior marok yaksang alhidrokoy. Ngoram le kamale Mr. Speaker and diswakal mo OOT alwasay Credential Committee mar members ra olvira orior ol tirak rala emru raurior le kakid ya member ra olbil rabalul gilad rol tirak ralaul abalu makmal diswa kalmok mulwaysay mal misula. Malmsulang Chairman ng Credentials Committee. May all time. Yak mo open raw law for discussion. Manggil nga niya adol kuraswal malgol gilit yal. Credentials Committee Report number 12/01. Awlaw open for discussion. Ya bu alak adamu belmora senkyo. Mawlaw open. Legislator elect Andreas. Sunara tale Mr. Speaker, Mr. Pro Tem Speaker. Ang committee report Mr. Speaker ako amal mo specific ning mention na correct. Minso ka dele ko amal ko dag mos modia gi sesel kung sesel tol gelet yang awala drutan mal mawala. Hindi suwag Mr. Speaker, Mr. Pro Tem Speaker dele kal wai salwase merenga suli ura tian malungi lurere ra committee
teng altang la tokar adal agora ngani raw to sweet kay gidal tokoy gidal questionable residency hindi gay gidal bakatak ramit report to waseng ngani korakot case dire gal set up presidents dire gal gida bidin tal kami report tende kul waseng gidal mongra ledra uriul mos modi asuko manganya ora mo bakatak kanin aktimen ausula la kamiti raung ilurerir tal kami report pomsulang Sulang Legislator-elect Andreas. Awla wala din open for discussion. Ano nga niya suwal melukoy. Malan digiyang. Makulingit madamo senkyo. Tirgerogul kongir tal Credentials Committee Report number 12-01. Duoy. Oy. Omtok. Matang malamangal di ako omtok. Floor leader. So the more already, the more agenda item number 9, and here adoption of resolution. And Alta Makmum, the adopt legislature resolution number 12-01. Itiyang amo to accept and officially seat members of the 12th core state legislature and for other related purposes. Sa kita motion ng lasir, era po to sekyo. Yaklumugtul di msawlaw la chairman ra committee ra credentials man si elmugtul mos model wala maldi mo yakadip emo blaktak ra ruhulat chairman ra committee. Sulang Mr. Speaker Pro Temp. Wal koram lo iwi malgamang le report tan makumda sing amlo blaktak rarvek laat ooy mang tiang resolution na maldi mo katak ra sekit rohui as certified accepted and mo member at 12th Coro State Legislature. Sulang. Man sulang chairman ra committee. Melal time yak open ra wall for discussion. Yalak ato mo mo senkyo. Maulala open for discussion manggil nga sual melukoy dayate al. Kabang temporary floor leader Nolan. Sulat tale Speaker Pro Temp. Il tempo kata Marcelo dita del patbakil tel resolution ni ya kumesering si del mal akademotri teringil as a technical ubedi bo moror ko makro rasil mo final el kapitian ni bols eda el mosaing ngi no de katel kal saing tel nga sila folder git wadi bols ekal wani atel kal mosaing sel mo final draft tel resolution sulang. Okay, kumam sulang floor leader. Hindi kayang at suman di kayang utol yata mo mobile mo senkyo matirigay rogul ko ngay Urtial Legislature Resolution number 12-01 Duoy Oy. Omtok jam lamangal dimla omtok dak matop stira klotprot peskita klotprot Mauwa na to pura recess. Mauwa na to pura recess. Yata mo masangat teal. Honorable Chief Justice all the eyes ngiray galaw. Mong mo maskita out of office git. Miselbon merek. Gidro ko amal mo legislator ra 12 Coro State Legislature. Ma motelet-telet tial o malalot agi di moto roguy etirgel Bible barrier kamam amir bitar kamam agi mo malaod kamam el start ramadalai maral mora abulwal obuguk relator elect later rangar kopsang siya ako ra motelet-telel kulingit tel time matumo recess. Mau subes start terang armit. Mau subes akmaral ko mo nervous. Tok toy mau subes tabral tok tirkalungil mas nga sit tialblal dire ko makmal mo nervous
Hindi Thomas, kumda kungil mas Madrid. Bato mo mura, tiam level or kora diswal of kura later angar kapsang selokot. Ding maral gide dolo mura angar mit. Emral mer of kura angar kapsang, later angar kapsang. Mere udle later boto dito follow sel. Teletal ngaringi. Mo man sulang guro kuy. Yato mo na recess. Call to order. Ya, kami sa tiang. Tiang ko na timran mal moklog tiyan nervous na nga di. Tirkalo bukong tirkalo oda kamral, kumral sulang. El mral lula kalsiyan. Mukhang correct na nga kung di maungil laro kultukoy. Relal 12 core state installation session. Tiyal, omalal oath, amo alpha verigal. Mong ngomura, ngilalungil dira, amatalay, almost start ringi, emerald all the way. Almerang akalungil sa aray dit. Lekot na last termam, o alam roguy, o malam sulang. Recess. Elalta mo sa ulaw la tangak kal Chief Justice mang mo miskita order gidro ko. Lauda sa klisela. Kung dim dang litiam sel gumu ne. Kung dim kong klim. Ngak Jennifer Akiwo. Richard Alons. Ivan Talams Andreas. Bilal Isaac, Alonso Moses. Marie Anderson Nabiama. Jason Nolan. Ledoy Omelaw, Victorino. Jonolito Law. Alvin Chanyao. Ang kongel moldu bem sabak. Ongel Moldubem Sabak. Awat melala rablur belaw. Mawat melala rablur orior. Mal ulay gal belu. Mo korgik tul gutmok langar alek. El legislator. Ang truyum ang erul olbi rablur orior. Morsel got at kurbabat sabek. Ma Dios ang musuba. Congratulations. Galit nervous eh. Thank you.
Back to order. Floor leader. Si Speaker, tolong mo order of business dito ay agenda item number 11 elnya calling of the roll. Wilawla ko raw so that it elaborated. Speaker. Elal time. Yak mo ang tira temporary clear ko. Mang morula roll call ergid. Legislators ra 12 core state legislature Rabulur Orior. Temporary clear ko. Hartiang. Legislator Richard Alons, Oy, Ngatiang. Legislator Divan Talams Andreas, Oy. Legislator Milan Isaac, Ngatiang. Legislator Job Argikua, Ay. Legislator El Tangas El Mariur, Oy, Ngatiang. Legislator Alons Moses, Oy. Legislator Mary Anderson Nabeyama, Oy. Legislator Jason Nolan, Hoy. Legislator R. Aledoy Omelao, Oy, Ngatiang. Legislator Tito Ringang, Oy. Legislator Edwin Sadang, Oy. Legislator Wuel Sawas, Oy. Legislator Reinhard Silas, Legislator Kionari Talams, Ngatiang. Legislator Francisco M. Uegi Jr., Legislator Olgaril Janyao, Artiang. Speaker Pro Tem Yao, Arogo Legislator sa present, tangariya quorum. Malmsulang temporary clear ko. Madomis. Yang nga quorum. Ergid rogul legislators Rabulur Orior. Mansa tel installation session ergid. Elmalmol. Makmoyil drawlal mora floor leader. Sulang Speaker, dolomol melmora item 12 elnya election of permanent officers and their terms. At time, move ma-adopt the legislature resolution number 12-02 to elect the presiding officers and organize the leadership of the 12th core state legislature and for other related purposes. Sige da motion ng lasik. Yaw era tabora asenkyo. Medi kung tial teal. Bok telgibal koras modi tial legislature resolution number 12-02. Matial tial resolution amo appointed tial mo permanent officers. Ergid tial 12 core state legislature Rabulur Orior. Manggil mo speaker ergid legislator at large Milan Isaac. Manggil mo vice speaker legislator at large Uel Sawas. Manggil mo floor leader ergid legislator at large Mayor A. Nabeyama. Sige ako rakati belum sodel sel resolution ergid. Mel al time yak mo open roll for discussion. Yal sumandiak ya do mora senkyo. Maulala open for discussion. Floor leader. Sulat al Speaker Pro Temp. Speaker kada mera malungil do raigal korado kot mo kergidra el mertial installation session ergide umra ko sa mal dimlo ko ngir roguy mertial resolution ma kmonit mambol el maska masate eler ma trigel bebi ergide ruk mada ka tele del saying mertial resolution bod a rule roguy el saying mertial resolution lordo amo permanent leadership sulang Speaker. Sulang temporary floor leader. Aula la tirok open. Malsu mandigyang. Ya tumubol mo senkyo. Utial legislature resolution number 12-02. Tirgerogul kongay. Ildu oy. Oy. Omtok. Mlamangal di ako omtok. Di ako medo pretikyang. Akmal mo kong tial teal. Era bukul leader tiya. Speaker. Yang madal al-atal sigang al-aldaak. Makmalon ngitro kami rogoy. Mukhang gilawarang mib. Letya ya teal. Al-kukplar tial tal sigang.
Mong bedel akal atal sigang. Di ngir kami rogoy. Ako mesir kami ko mong mas kendigal smeli wa marulakal mo klorong. Mong maliswakal ng utyal te al. Mo mereng asulel. Governor Regidra Franco Gibbons. Ma speaker regid. Alan Marbo. Marogul staff. Ragor State Government. Matirkal staff for all bail. Matirkal gidra lobangget. Al mga mo kartyal sil sirgid. Kung umoy tatalang akliw. May mo kong ngartyang. Al mga mo kartyal basyo. Al giram. Magimal mereng asuli rogoy. Kami rogul Adragor State Government. Tirakan mal mong utyal teal. Tirakan mo mereng asuli. Tirakan mal tukubet silang arbabal af. Al okyak sang argit. Mong subes sa sirak ko tulo muul. Mlo di akwel kamar kami. Makmal di olingit rumi bol maklarang mi. Mong subes nga kakmal mlo maknit. Dire kan machukan mo kung talte ale mo mereng asuli rogoy. Al tukubet sa ligas terkamam. O marali lilik tal sil terkamam al mongil. Betul kami ngartial dire kan malungil kami rogul maasal mal di ngilam madumi. Dingani tirgal malan meliu dra hart terngak. Makmar mereng asulil mlay mga limar kamam rogul o yang kamam artial mal tukubet silsil sa kamam sel moraw lobong lo malsokal mo mereng asulil atamak madala kalul meel namo tipos na trongalit makutala kalil alta melom korol alak kami, hindi ak ngartiyang. Ak manalungal tangat. Tira ka loodak, marubukok, makamil dalak. Hindi kan malam na mga lima nga kartiyal sils. Umalda po ko ba sa suliw. Maral di nga at sila rungok. Makamil adra idit. Almles ang kyo ak. Sel tiging nga karabok rurut. Bayus amadak, adra urior. Blol dia kami sa kalubay labi esel bail. Dan dia kal telet-telek. Ak blol dia ubay lat ut ulbay. Lesyak plo koro ringi. Ragu manggela tumak. Ak tiri kan marangal tangat tele tumaka. Mlelay to raidit. Yak mlagi kari o banggel. Duor reng. Lugul banggel. Makat mo krablo raidit. Makmal mereng asuli rogoy. Utile speaker. Pai speaker. Floor leader. O malam sulang artial sils makmalo lingit boto ta karogoy do babut mabalti kereng do rol gire lablur orior mar other orior mar dia kal other orior kira sel orior lenganing sel tinget orior oroy srar mangiring la asmeret al morar bek al al tir os pa ang asew makmal ding utyal tial mal mo menang asuliw Ertel melokote di melakat diraka voltal sigang akmal omes ini di diraka voltal sigang di akmal di menang asuli rogoy akmokol ertel blay into recess mong masabri trigel permanent el officers el memaging el dir o malm sulang ya Dios lolmol melomok ngal tengah tergit ar other orior mabalur bela rogir I love you all o malm sulang
mal ungil swelbel morar rebek member tial nongotruy mongerul lolbir oreor ak so kalau orang asulira rebek laad kid roguil ngartiang e mal appreciate tagamentra Jason Nolan ma olgri ma legislator Jan olgril Jan yao ako gel toil bloldung marro de misel gid rogui das ring adiktik mulmor se gid e klut lobren asulit trigal special okya gargit edo el mol mal mortial program rigit misel bod merege borsel temele boktu mega morti makmodong ital session into order magulngitra floor leader mayor ini ba amam bolong tiga girgit Malungil swel ba. Maldi sa kalawre nga sula la umlut ket metal floor leader before akong talula ela kada mga ra item 14 ra calendar kit miscellaneous business makmaulan sa speaker mang mo recognize ra adal sorin mga adu mal masawle floor o meso sel calendar kit ra number 13 Esegit tagit sel teal morar bek member talolbil bol pada saurung ulir magel guk sorir el malgoy el morar okyagit mar family setir magada mo mul di gulngit la seme bado mul statrang armith edoran mol mor ngar kapsang sel bol merek ngar kapsang gung el po at large balo mula selector armith surati al speaker nigira kamang tala da kan di galay mo malogrado na di mo ko ako te kurang sularwak kalyos naklang ka maulak kartel lang tinikan mo mga sular atra blik wala bli lang masangak na support tertir maulak kartel tinikan mo mga sular atra ngarmit aklaw marada ngartir nulo otir ko ya senkyo makmatel on tertir makmalon tertir may kolmol maklewarak man sulang man saul ungitra legislator ngarkasol ak malungil swel mergidro kuye mal happy new year ak direk di mo kaya ba alda ako takpag uri nga sule laro bakal Dios elnya makngal tanga tri rabet kilsils pero gut langal tanga tanang araru bakal mergid kaya trak langal tanga luguk nila nga pamal sulang mo uri nga sule lara team NU campaign committee nga mar arogu rang rason klaw marar tira ako ngayon nga makmom ergid arigal maral melewarak ak direk mal mo uri nga sule adrablik tira gilingay motor siyang klet el mortial dual la ngakasokan ya untik amerigi legislators roguy a oreor amlame meire ringi lulgi wasenkyo ngultuy mleultuy raklaw maratir mot kidel 17 dong okatya asabe del sob akli yagut makli a oreor maka untigak mo say mem the me say gidelawi ebo takal the sweat marangu maklisi et edo urion mo giri at urion o malmsula malmsaul legislator ngarkasol legislator ngaramay malungil tutas bigar pamansaul yung total mora swel mora bek legislators odang sumaklop kal mora rubak kal Dios nasahu lang mora adang amay tal 12 pa legislature maladra blur odor aungil
Durior mabud amukut mokliya pelwat rabul orior. Siya kulingit telingi ko mal masaula. Am Saul. Legislator ay bukol. Sulara tele Mr. Speaker. Malungil suelben mergi de rogui. Yung tirategi bel time di ko iwi tel tribe klamegal mergi de rogui ma ladra bulu ay bukol me man kidal segadal aldular tel el alsilsa. Aktimre nga sulela rubak keldos ra klangargi de mong kangat tel el alsilsa. Mal tu wetsel lomalat ke el moradalak Valerial ayel namo ya mamong eder ngage Mr. Speaker me tel gingal ayel lerul time en ngara wheelchair agi malupin ulme makmal molot kire al silsa emo other city al silsa morgi brenga sulela masnar Antoinette merura never ending el support ngil limal mol maswak lalu ngasih ngala igel ngahamlat kal murula rada tokora dalang aklam ma tokora belu dengan sular ngalgek domaklat kana arabe kilsit sulwase degal mo blakar nguker tial luriol kani den mem saba akla murula tokon mem saba akla lu kurtir ada ngal mal mel medal time degal mo menga sulel oktom legara Sebastian Andreas rangem Sebastian Andreas madala kala awod al-af Agemi Anderson matulungal ka kamamra Troli Carmelo madirak clay right ati mal misaul tigal tulungal ka nga kal tiriawul maktire mal sisi lowrol girek yung sir nga kala igil tora blura ayibul mal mutyal tale mal miranga sulit rokuy dogubet slom ringal saul nga ge lomngelam kagayal del yoroskur nga moradra ayibul mereka sulit raigal nama mereka learak biska teal makmel memtetir raigal nama mereka lolbir orior imut liregal mal mereka sulit raklom berarti lilu tungul maskah mal ngal tangat dan metalor gemiu mesoi seperti al ngotru mo ngerung lolbir ablur orior bal mereka suliu ngamat tulungar nga amal dar samal magagal di liorosku mal mereka suliu aradra blura yibukul last takti soal mo congratulate tergi de rogui el nodal tial 12 legislature olngit tergi de wase podadak ke daga yude ke im daga ingeseu ngat mokrak lugu gergit mabelur orior mabelua dra belur belau mal saura tial Mam Saul legislator ay bukol. Legislator ay dit. Mr. Speaker, ang maldi mo gagawip, desiltal siga nga amlomrek, ada udle vice, o ma floor leader, adro kuy. Dirikal mal, momre nga sulel, am asrangak, Olive Pedro yao, dirikal mal ngungil dura drong alam, letya dia kal dilangak, ngi mendirikal mal moklisi ikertial urior, ngi menglula ka maksyayan. Dia kat siel dingak egut maklablu raidit giramelt makalterung mangalge rayo siwo ya ndire galmol nga so klisiek ya gimo matmok rablu raidit emo klisiek yak mo bang gabi rogul dire galmo matmok rablu orior makmadi gaida lastel tigingek udele speaker di mo ko debat tingingek lek namluk kul mertim maldi ke katip ego mal sulang ya Dios lolmol melomak ngal tengah tergi terokuy ar other orior mabalur orior I love you all ko mal sulang Mam Saul legislator ay dit. Legislator ay kalaw. Ali rekakmal mutal teal lu tamreng sulia ruwak Dios el alma el silsirgin direkakmal mutal teal mereng suliu mil tobet sel okyaksang marbek ladang artiang direkakmal mo mereng sulil ang algegar otil sulil mle kongel mem agi mag morga de bibiliak mo me edaul mendirek mo ng seorangak ng klat krangak rawa aurior nga kamla mo sois beringi Speaker Marbo mal masaul direk lolingit rateal direm edala ilem no Coro State Legislature ebodelet ki
late legislator Van Isaac lingi adim lara amalengela otro ilma talolbil emo mokodongon mora plura lubangela rubak direk lumutial teal other city al silsel mora masangak mga ligi karaklit direk namodiakal lubangela lang tangara selungil belure lang mal tubet sil umarengal saul amorar adray galaw roguy el keray galaw may keray galaw may kera blur belaw umal masaw raklaw marar gumiw maklilut war mam ter gumiw el along utru mangerung ulbid orion engak akmal semarial lobang gumiw tu matelol adal ulbida ang utru mangerung ulbida orior emo orior motmok rablur orior motmok rablur iklaw emo langsew motmok rablur bela rogi o man masaurat teal adios lolmol ngal tanga trigi de rogi man saula leitor ay galaw leitor am kati sulara teal speaker malungil suelbel marbek ladam trigal ok sang rigid ako te sa kalorang asula rubak Dios ya ularo kultoy ako te akmadi soal mreng asaul tegal to bet sa lokya rigid sel gomer rosnge ke tamal batol di kita mraldi gawa tokol di dalada mar antirgi del ngal siltiang trigal blom invite tira delega man so del invite tir padi orang asula la kali karena leitor ang armid mo sel invite rabura arubas algorong kaya titom kamal bisaul ong erong maldi soal mo orang asula adram makti tira ilutul ngoy ka makto kerja lal lomrar tira ul makartiang al maral melewara malmu tu maplakarung ulom tergit tiragal mal mos pa supporter mara dablu makto orang asuli sel mal molasta so kalau orang asuli kumil 16 later sa ngartiang lahigel modo nation or meu ma imamiu el mersel project tanga al mo ulmak mo akmoto de announcement akmal di makot orang asuli sula rogoy ya to betchel el akmal so kalau orang asuli adram bakti to kun adram bakti adios solo makngat tergi rogoy ablur orior to kun ablur bakti sulang seguida ontila ma leitor ram kati terkalt mok legol ngaseur gawe mal masaula leitor ang armid del guam dot medicit sel atau katangara itu pora leitor rak ngerongor maluin suel sulat alle Mr. Speaker en kloladang sama saula mora ruba kalun mo dong okter lang ang elected 12 legislature Direktur Mansal kan kalkulator beklad mo kami officers sa elected legislature akmadang ikmukod mo ba kaltare nga mabut makalurol gidar adar orior mabulur orior direct lo nga merenga sula dala ka madmak el mal bol support nga ka aspirations nga ka so ka murtulom era abalu direct mal lo nga sula lamas nga ka chay marangalige gal bol full support 100% raigel kungot mok ligere la bulat karong da kadil bulat karong ma direct lon tirar adara orior nakadumeng da legislator hang digir direct kan balat krabet club mal togubet sel saul mar adara karong or miska kate ala mak klumutan malmol ma ya orior malmol me la kadungul me merega ya man sulang atete al mal saular bekla adan le moit al sangri mertem to mga limar mam la lom ngadal sit sir mam sulang man saulis leitor at ngrongor legislator am dalai ko orang ang arbed am balbo legislator ang arbed bongkung What do I say? Ilata mateme kala kadang ang arbed maluwing tutaro ko usuel orang asular bakal Dios pati alal biskil metiang mal birang asular betul adro ko nga setiang kadang pangat tabulu ko Dios mal bangulan ko setong ko tagistira special guest diri nga nga padre mas abay presidente tira ka maladrang arbe. Kaya ulit orang gira karbun ngarse dire kal
bangi kal may te kala da ma ro ko ngati ma ro le ko tu amre ngal sol dire kal mar ado orior mer registro gui or state staff ma or state government staff e kan crash relate gi ro gui e ko sigida mamle ro ga bi bilia bol da ro gui e do orior rel an mal mele wara ro bakal jos belum tang gi ro gui mansul Am sabrang mul da due, listor nga beth. Elam temme legislator am dalai. Malungil suelpe Mr. Speaker emsula rateal. Magote mal diswa kalore nga sulir adalam dalai. Lulbangge kal 4 years. Lol nga sewarangak. Al mga tmok rabalu. May gerogul mle ko rakat magil. El tokoy, el ukno da kal sep ekal kutmok, lemen tiram lo kutmok. Makmal doro nga sulir adalam dalai. E olengit matal malmol melol nga se orangak e himkat maklabalu malo to kubet san saul el mora arngayas karam dalai marti gero kul el youth rep serangak Raani sa Hanser matolog sa kuma Sanatu Matul, Masyan Pangalinan, Mamlamot Ibus Ratolong Alam, Aljas, Siboy, Sugiyamat ito. Malswa kayo lang asulit. Malswa kayo lang asulit latalak. Mga liarayo chiro, mga liaramadalara, marengel, marokul pepi rangak. Diyon nga siya orang akalaro kulingal sa ngasik. Makmal diyo nga Saul. Love you. Ma'am Saul legislator. Esel mo last halak din ka pagkasal. Akon mo ngul main ka po. Sa hal. Saan ka lang tumala ka maklan. Elang. Etial gora mo last. Ahmad Yongtik, al-Merikid Rokuy, al-members ra 12th, Olbid, Rabalur Orior. Mr. Speaker, adol mo ra program Merikid, adol mo installation session Merikid, lobang lungu, ma national anthem Merikid. Manggora diswakal koral mo, al-mo kora, a quote ratul stencil ra national anthem Merikid mangwase sel second stencil ra national anthem Merikid ase Wado laket kakarul rapalwat lola bakla abla kareng matu areng bela otil aklang arekit mabo medar forur tak klabalu ay nabigyan sa bekal ulit Father Batakla Abadul Misa Maklisiel Wada ka were ka daim lohi waren edong at mo kravimla hotel lom aliw raranga radel maklub aklab palel lohiw abud mapaltika rin Mr. Speaker akmal mo emotional mamamaling nga kamuy watyang emla mo tal Sunday rehearsal ni marunong kakora mal na mo perfect mal la oy saksakti endi mal so kaloni tergi rogoy alwase dalmi tiararngut epotata edo rulangar alet mawielet alkire labalu marat alkira balu
matar arol may amal musulang. Legislator matalay at time masils at temen. Pabrol ko ramo magkagoy maldiso pa. Di nga mo kamamangitak malok motora ka da perbil me. Beere mani exact mo practice another 4 years makuramot del people perfect. Ela ko ngitra legislator ram yun symbol to Malungil tutaroguy. Swell. Sulamle aktiregal dimla kal giregal nurwes ndingal dalayam narula maktil giregal kapnang. Sakal moldak tu tigingit. Akti maurang asula ruwak kal Dios sa umak ngartiang. Lindi luna lo se lamol tilak kana ganda por selgigal. Makbalurang asule legal mal urang asule tigal kabiro regulators. Ngil kami umong masabet at makaluro lo ngeda yun siya katamo kutmok lagi polos perador orior mabluro orior tigelada kukker orior los peanges. Yakan man maurang asule la family ngak asanga masako marangal ka marabugas mabaldu abuwi mawala karabato abugra ngiram gutti elbu ma family ra sadang roguy ma meu ma pesarak kaya awam dot magi musugang basya kang atal dual especially adra mun sa klaw martir miska ka sera tendol bil ilutum sa kal tuel per monteti makmalura nga sulir malonito sa patataga adra mun si musuga ka dukut maklab dura mun kaya malonito kita adra bil wa si musumam adra mun simbol sa Pedro Lisel skotchora mun simbol ungil morgi adra roguy maruturis maroguy la ya siya diwan isngela blura min silye dugut mukling mo ngira blura orior makoman sulang rubak lo makal tangat tri dogul gup mingil tembol tarungu de dogor koman sulang terteal Mam saule legislator amiuns anexel mo skira alang ngam lesual mo mu erang mamu leng erang remiden ding mo lo balsum tabong legislator ngakapsang Maluwal tuta Mr. Speaker, kau peklat. First of all, Owen, maluwal swell. Peklat. Kau may atam lahat tuta di ka nga eltila. Tutaw. Otluule, congratulations sa mga rogulat. Direct ka lekor kami elected as a receiver kya 12th legislature. Timo, dakyar sel, congratulations nga loba ongit tan dur mga peklat. Especially Lara, former floor leader, legislator Agiwo, Agiwo, hindi ka pro temp speaker. I know atam la adrodalem mga mok regidal mamrula rele then they to trel al todrang dira rekla dal longit la semet tolngit matol molmel tarmu dal rekla lagi dang artial surba tial dil interest tra hamlet sa gid way gamam lara klol balura ngara sangal metyak apo data rogu ya mo klol balura orior sige dong tigale ko kami ako tulul gira kal odar sa Omarengal saul maruba kalinya ul madangar tiara al sils di mga ul klangar gid mabaluat e direct kalmo wa susama amin saul modar salmora tulungal karangak marapiik mamirangak talaga janita ngarabak mar direct kal supporter adam na secure nga kang ulmak nga tiang adra nga kapsangal dimok ka adamam nga ang kopan mom saul raklaw marar kamiu maulom no sebe kal gup mo utial te aleme mo sure kamiu mar adrorior logib tial orior madakti mal datakal morsek mal di mutrol ngit selal sil sel mol blalomo la relet do last mal morget kurababel svet ada du tom das do la tol girela pol wadra blur orior kopan saul Ang masaula legislator amiun ang rakapasang. Ela ka mora legislator edit. Oh, dia coming. Legislator at large kinorit lams. Akote lugar sa Omarengal Saul mora Rubakal Dios. Tegalo ni taklo subes ringiak ni mega resolution na ang dakto tulmi sa iglesia first to Sunday ila lirak ni miss. Yung lalo ligit rin man malakay daligid sila wisdom understanding especially al mga leader al
precis ba malobra muspia kaidan sa ruba kalyos kiri kalmal Russia mol lomreng al saul el mora adablik mora abuha novert abuha roman etet ma abuha odara chris ma inglor kiri kalmal tugubets mora ik kapiska alum solera tianga ongedel te legal me te era blue orior ngara olbil agel rotlo el tablon aidit mal soal mo te ale mal lo rang sulia adra aidit ra klo marang artir liska gal 8 years el lo orior matmok le monsieur adra aidit egil nga el lu to otil lu wasetyo el nga kalmo upo darsa el mora blue orior makmom el mol blue orior gel seguid long Sierra Earth, it's all about the people, and I will not fail. Yung suakal mo in, mal mo congratulate the community of officers, Speaker Isaac, Speaker Sawas, Vice Speaker Sawas, Floor Leader Anderson Naviama. Congratulations. Yak madingin asing yung leadership for kami, either o witmak, kasi either witmakli, o vidra igal togol ring daw gidam nakmur alsel gidam alsel lang rablur oryor makmal congratulate kami congratulate our beklat igal maro ring asuli ul beklat nos umil may magum witness ramam tatugubet silsil sira installation rablur oryor kumsula Sa legislator the lams sa teala legislator Jason Nolan boldo lamel Sula al speaker kumule dirigal bok congratulate rakaw Speaker Isaac Vice Speaker sa Awas mga floor leader napayama congratulations sa mga Rowell Hamlet legislators mga PS legislator at large Speaker magiduro ko ya katagal mangingat masatyal bal basol tangari kal konstitusyon hal mal ora koskoda alsele gituro ko mal mle suwad el shotarar betukol adada mars alid el missioning ergid el installation session makada ulpa umil adalo gole de longal tanga tamang kora no se el kurang arnya klebe li disela gingelir tirgal lokyak sangargid el mel al sils se indimnos el diosisur morar adalo gol wilar ngorak me tal film ringil installation session الجديد مترجال الأضاءة المرسالية الدريق الأغاريك المهير جديد أسئل المسجد يا أخمي ممكن ستة دريق اللايف ممكن لارغو كلين تغاريار البيبي جديد ما الوقت الأورور ما الوقت تغاري كلين غاريرا أومس البروغرام الأوين جديد جديد أسئلك ممكن مثل مرتين متروسيد تقول لي ترجال البيبي جديد الغرا يكرل بلا وترجال كيرا قوام Hawaii, Saibal Hawaii, Margalge Kalanga, Bruram Rigela, as il mesgid, o yang ergid mang, mereka sulit tergel, go organizing kamilim nos el, go nge kut maklitiam nos il live ergid, marabira el mesgid, ermeng saklam eden mortir. To kami tokon melabatong speaker at rogoy, maldak po kung matratam. Hindi so kali modalite la kadam dengan rogoy damlo albang la rurton egal tokora rurton morbila do dengan rogo sem mal de galbeo tulurior bada blo mol tuile o sperar arbato kalat do nga se orgidra tokora campaign mga kumutel te alle emonte era biik la clarisa adal bainolan matulungan ramam tirai del tong kulek ya aging altangat telemno se ela dala sentitoribyo el melo pangkamam ma dala clarira Esther Kosiba manggel omara tim nolan ya Alois Kosiba amlo sa amet makalmay hindi akmom ter kamam so kal mutel te alle mo maranga sulira tirger rogoy el giblom dag Yakakat le elungra berde la aurere la campaign. Admiral dimlol tuira adu oreng
teriel betokal kakarusel ada giblong multuirtir maya adu ortir regel rogul tilang tingila tora campaign yam lor de ela selurul milgat mo klanga kal masih medong ok tulor gitu rogui el momadal mel dala el algo trui mo hero lol bile abalur orior mang ogi segi de los sisil lo mrengal sal mortial adiak ak mo mteer kama rogui mlaratim eso kan mena sulir atro orior rogui lombu rakara ngaramit maigar rogul hangra balur orior mon mutrangar kapasang mal mereka sulir kalau mereka kamiu tergel malmol melulu mereka ngah tergel beesel ingilak kalau mereka tiril maskah logi agil mal batokal senkion nos edel maire el tel campaign mas senkior gid makmal lagi mal mereka suliu ra supporter kamiu maklaw mereka kamiu direk lo tetil tegel be perigi den ngara ikel be laul direk no silgut mo klabalot sertire o duro kol mel in time direk al mal ni sugit ra mo se edel mamal batu ko senkyo men metro kami rogui makmo osmere al da ke speaker lo pa direk al mal di imolongit el mergau mal leadership etalongit o sisil mergi do legislators orang saldo tu eng mal lo tapangal ngil to ko al dilong a legislator uegi al dilong a legislator Andreas kel to mal ngil a legislator Alonso mal legislator Agibo engagi da legislator ang kapasang al direct mal lo to bedah mal ngil to ko mergi to rogoy makmo mangarwa ka sige do sisil al do etiang akit maktil direct lo tigil mera leadership magito rogui kada malul ba kaltareng maungil aldo gut maklah malungil installation session man lebud man leungil mal klabo kol ma ontigil mergito rogui sem tolmol lo pa sige kaltareng bodadak dakhas ba ak rogui el smisi aga government tergit ito guru bengil officer ka benor ma obiserak klobak speaker bolbaro lo singela leadership pelmora rogo legislators melmaral se pedal kay nga sew al rogoy lagu marak ko sa kademer rogo mal di kakarog sa ataat askuled analyze my experience sergi dara atokora a government makumara siya po ka rogoy maral se edel sob akliya gut makliya government tergit mal digigid aktinya ke speaker nakamam sulat ya man saul ya legislator Jason Nolan malungil dadal ela bo kuntira floor leader Mary Anderson bol beskida al dadal mal masaule speaker tial malungil sual bel marbek la adrogoy ako teng mal di so kalulong asul la rupak kal Dios nya ula rogul tokoy direk kalmal so kalulong asulira rogul adar orior arbauler ser orior raklaw marartirel bilska mal ulmak ngatel gingal elang direk kalmal so kalulong asulira adar ablik our sisters nga kama our brothers nga kalmal dul bangya kra pekal sils dio bangya kal marula gel guru komral masaula our prayer group nga direk angan niya pinini matangalin ngartial direct kadul bangke kalmay ars blasters ang ngara outside the emlaw ay sulwasay tangarik lan mangil ars alik mar adraw rere kara PCC direct kan mar class support tertir ato gubet samura kurami sa tsaranga kamurangal ke kara lisiyay ngome sa artial live rungal ka I love you. Finally, malso ka lawra nga sulit triyay daruba kal lulbel me mlem ngali maranga ngari nga rubaya nga angale eridep o kada titong mlel ko radamak manggigita oktom le kara rangim Sebastian ngatiang marubas ak malawra nga suliw rokuy nga ka uldarsta kal mar adro orior makmarat ko rababel sa beek
Ilmamru lauriol girira ar other orior. Yamalol ngi takal tareng. Mabol sa mamal mamru lauriol rokui. Ega lauriol pol klungyol ar other orior. Isay po malim saul. Malam saula floor leader. Mitra Vice Speaker, well sa awas ang polbes kita datal. Magsula Speaker. Malung ilitasil sa mga other ko'y maral arugul to ka gira lamu ralit. Yang aralit emoradil maadam yang over ko. Matamasaul tadibu sa arbal degek dik made mutong kek. Ablur orior kom saura klomrar kami. Ak madengay kom mesanga akmal adoy. Until sel made nga kam ustob lol dum ator orior el budra ator. Kira lol recognize ang lagay ka anduya. Nga ka mlang tokar gi mong matitur ay kalit tokor arwa social media. Mahal masaw lang alagay karaan riya. Tapos adan masakake mas gelang alagay mas mi. Mandiya ka din adan matang alagay ka maru mararangak ang alagay karaan riya. Mahal masaw. Egal rokul kung yan mergit at yakal si Edi ngak. At riya ang alagay mauunmak ti komil sakman na masisira nga bayat. Mahal masaw. Adar orior dia akatigan malgob tokol-tokoy ekru lakasay. Ya ulingit ta commerce alik. Lakadi do sada maklaw. Asukum sa beda magkakray at sa bel makatbok ta maklaw. Di gigid koman sulang. Malmasaula Vice Speaker well sa host. Me gumul congratulate gid rogoy. Mal lo visra ungil year 2022 mor kami morar beklas. Di bak kumte ergi de bak urenga sulit tragi special lokya kargit. Arnya Vice Speaker Udu ma former Vice Speaker Arnold Bello. Ya mal mekaya mare Vice tidak keluar mama, tapi orang mas anet sedikit. Why say, deligat tergidel menggunakan lul ka. Mas speaker Alan Marbo, papadrei. Temal kalau mengidre al nen mengelim mengidre al swelbo. Agote ebok kurenga sulira beklaf. Tirgai del dang oktiang selebrigi osnger tirgal ngatiang waigel lologoy ngem nomrek di dalad mar antirgis mar bebi regid kadmerengel wase arur ternya mringel tirgai da silva cliff kadmlo bebi beng temakaran mo osoy brulasa makmal lo sper taigdal teale mal lo renga sulir Olngitra ay mlamutung ara tatong lev amal lo tumangal ngirel ngarni akla ngil ambimok lo tatura tatong lev maklay ngesew mo mungul agum dasal tarula to por ay gigit en se ayer beruset maswad al merula se bedel gutmok agum ral wase bekla del dosiswa moktegrigit swada klungyao el mororior Hindi lakal ngaring isel seguido lo mula radrong le dam se lo ngata du. Yes ngari atam kadala uk mo kabos of the Sweden hindi to lo mol mel kata du. Akul en spel mo katmok. Ak sakalo renga sulira family nga. Sel prios nga ida tinga Sabrina, Grace, Pani. Sa liga sian rama. Orang Ellen. Iyak lumrang saula mara masana tilde. Kadamatingel wasing require timor
Ya ul mak ngartiang sebagai gora matangel wasya adal kimtak lo urior maskak sigil support. Mak malo ureng asu mutul malo ureng asu lira beklaat yolingit matolomol melkang isu. En sebet. Sebet gut makli urior Marcel Corba sebet. Komal masulang. Mora next sendam lan sa loliden. Ilak mo na announcement hindi ko ba ula na mahal ak brutal nga niya kora ulabes lekmal nervous. Makmalulbes sa lorang asulala aruba nga racheri na beama. Mau sobe serang ya blood track Jennifer mong mlode gi samatag. Ak direct kalma lorang asulala BFF nga al udu sangbaw senior. Nga mal friend best friend nga kara el mel mutel al time makmal ay maral dimlak mare. Elak ma ang wala. Yes, al kula halik spiram recognize ra Jennifer. Kabong eh. Sulang ya Mr. Speaker. Alko kora abo ko yung disin sa a floor leader amla openeri me dire kala po kulit tra di 1 minute tira kala recognize ra bebirar a youth rep sa nga kalbut besertir. Nawala. Dire kala mal so kalorang asulen a Kenny Raklay mapangkin oitrong matoni swalablay mawis ra mga saw mal dire kala mal meses lol nga sa orang nga kalmat mokrablu ram talay mal mesulang floor leader ate al Mr. Speaker. Abong legislator na BF. Pero kung nulan mo tropen na ulan magungol. Mal bulbes recognize ra adang arbedro koy. Kasi tiyak mal tukubet sel thank you mo kumer adang arbedro koy. Lumrang arang mo ngil takal mertiang. Ay nga kabong riu eding miu. Miu al setial nolbira la rablu oror. Ay gero kulto ko ilbom peska kakal mekmul al setiang. Akmal urang suliu. Raklal kaltareng mi maklang sir komiu. E komiu 16 electors podada que sablu no peden ngoptoy sar adring klo. Sulang. Babong sector amins. Omal sortal teal lang adrigal malulbe sa radal mal dirigan mo kire. Paldi maurang asule lo da kara tumin. Tirgan naligalay mi yung mal dirigan be support ngam. Omal sortal teal am lusbel mention ang clear. Tige kita soal mo omal sula. Ale balbo legislator ay galang. Speaker kam saurat te al nga kadim la kubes arung kada mga debat aldaan di erek muta open rawlal direct di kurang asulir tirgal ne tubet sel okya el kestranga ania utamle kana ses ludong ma chain ER ma orangir ete toman yano ako ram not gib kertal to rarak no de kalmei senator kwarta set dirgo session andi ngai kita bebida senator ngartiam glel tara session ng ngani di erek tamalat karanga tira kamal mereng asule la dalak mar bebida nga kan masil aklaw marartir ko mal masaul Masaul. Sige gira alit legislator ang almidan mga simber mo. Sula speaker tira ka digurang asule ada itar ngel. Adulto ida ulal mora floor leader. Okay. Ano mura item 14 na announcement. Hindi nga niya, tel announcement, tawa di tel program mara inaugural ceremony na kabarnam na giril 1 o'clock. Ikitawa to kamlakot ta team ang sukum somyun ngatyang, mo niya TV. Mang belol arngityam sel bol marek tel program margi dia kamam keyboard sel ngarse and sa ngatya o sa TV let tiya bay ko comfortable. That's your choice. Lang mo announcement tamak maulan sa speaker mang ang recognize sa adan nga niya announcement at least. Nganya sige nganya targil nga announcement ringi. Di ba ko kersel tingin la floor leader
Kingan rik la direk kum mo occupied. Bay borik lang amo dia ka gingin liw. Bay elal nga al sitiang ketuak lagi ngin liw. Success ting ngungi na ka al sit. Makalukol te ang ariat TV mo kum di omis rasa mo. Thank you. Ngora viga announcement tarbe club. Katama katangasel number 15. Makmove mat adjourn at kal installation session sana tayo. Second. Tirigel rogo gongay lo se hoy. Hoy. Wala dia komtok mang moisi. Comment announcement, Speaker. Kamarbek ka legislators magtakang almerteng itong mga group photo. Mamaya ka group photo yar temporary sergeant at arms escort tra kami yun mora. Ay kirin mo rin yung mga inaugural team loliger. Selbal mura ka group photo yar legislators yung tigal escort sertir at makal la-escort na kami war sergeant at arms. Ali malung il 12. May al time di ba kulingit madungu wadi kadebal intermission. Madakat makliya platform al girel tial inauguration at 12 Coror State Government. Aknabes e bay kutel te alle bay paski dawan announcement. Akmandiya sa sera da maying mlaringi ya gikarel amnanya tet lu ro singil morabe klav. Yal di mukler seltet e ngaringi ya malamaw al bookmark. Se malobang masilbo mongoy versel booklet elakam lamlami se amlos peringilo olang direk ngani maskra al sel makti aktolengit se mebo the klorngut the practice los pe mask to our excellencies ambassadors and the diplomatic corps. I'm just announcing that we will be taking a short intermission while they prepare the platform for the inauguration. Thank you.
Ali.